Hello dolro hanya hai artist Jackson YouTube channel jotono lamsugo hingke tini salkatengma sal jorao tini kaisa video hai ko blog video tui phaika norong nugui mankana tini sabo phai eko naidi special guest rock phai tongo abokai sini yang sabrum south tripura Vishwa Vani church by songsajak sini sikeram taimang parao sini Girja no kwtal songsawi rijaknai tini aboni bagoi no tini jeng special guest rong jeng lamsok lai tongo tabong naidi jeng si bairok lalai tongo jeng borongni yakti khlaiei o Girja no kwtal no tini chengwi rijaknai haiko open khai rijaknai phaidi jeng naileano Hai Handi, hai Cerok. Halo Handi. Sini dah. Pitor. Prasanto. Say hi. Sani Vindili Sirok. Gambreng. Paham. Hai mantan baik. Ini cerita sekarang dengan grade berhadap lainnya. Untuk orang muslim lagi kemana? Dia saya mengenal kayak itu no. Lama baik. Diri lupa tadi. Bono hambai lagi. Diri mundo hamari lagi. Kami pemba. Subrayungka. Kaham. Ini berfai coba nongkrong. Supaya menjadi ini orang kita nongkrong ini edukasi lainnya. Hambai do hari Kamu sini, just wait ana. Ini nih nanti oh naik tau, saya spelling no, ribbon cutting klien kayak tu ni kani apa lagi sini, ribbon ke cokang kayak sentuh tu ni apa kalau kayak tu no apa itu lain ni, kayak punya logo, baik yang kita sama ini, bising apa sini. Okay. Jenis the ribbon cutting cleaning kake Stephen Bono cleaning ribbon cutting cleaning juga. So I request Stephen and please cutting the ribbon. Pasanda te Florida Mumbai kini or Sikram time angat capital dedicate cleaning. Hallelujah. Jadi ia pakai je koro ini kayak tu nak apa? Betul ni, sampai sana. Amen.
day, no? Ini oh salangka oh parani bagai kaisa buitau tongjaknai san. Amen. Amen. Hallelujah. The Lord Almighty is with us. Keplai kaitor sungbai maksa tonggo sini logio tonggo. The God of Jacob is our fortress. Jacob ni kaitor pasubrayong bo engka sini bagai katijaknai jaga. Amen. Hallelujah. Thank you for Andan and Akka family donated Pattimairam Kami Church yesterday dedicated. Glory to God. Orang kia orang kini dia dia semua sengket wajib sah dedication kaimani. Aku sudah yo. So Anand family has एक son, Dr. Emmanuel. He is in America. Boni busla kroksa tonggo bo hingke Amerika tonggo. Please pray for Anand and Akka and Emmanuel and teacher. May God bless you. Orang ni bagai suri di, tapi orang ni busla ni bagai suri lagi. Praise the Lord. Next one, today special uncle from Canada, Mr. Stephen uncle. Bo hingke Canada tonggo. Boni tonggo hingke Stephen. Uncle family here, son family in America. Boni nukung boni poriwar orang Amerika tonggo. Three grandson uncle. Boni busuk krotham tonggo. So uncle supporting, missionary supporting, and every year donating the church. Bo bisipron no Vishwa Vani no subagui tonggo Vishwa Vani yo motha tangtangi ruyu. So please pray for uncle family. So next one, Mr. Nelson Anand, Vishwa Vani, most old representative, olden days. Emil Javasing and Vishwa Vani founder, Emil Javasing very close to his Anand. Boni tonggo hingke Nelson hingke bo hingke Vishwa Vani yo Vishwa Vani yo sengsali runai. Bo lai bo pasal tonggo. Bono subai tongmani. Apne sini subai tonggo, apne subai tonggo. So Anand and Akka, three daughters and son-in-law, the grandchildren also. Please pray for Anand family. Boni busaje krotham tonggo, busangulai tonggo hingke busukrogo tonggo. Praise the Lord. Hallelujah. Hingke Deepak bo hingke Chennai ni. And Anand and Akka, Sunita, and the two children there. Boni busak krogli tonggo. Anand very good prayer warrior, Bo belai ke kroksa suri nai borok. very good supporter, Suno nai borok. very good preacher. Bo belai ke fokus samani terus. So Anand family through donated Bibles. Boni nukung. Semua tini all Bible no. Ya pandai dah semua ramai. Boni nukung. So please pray for Anand family. Praise the Lord. Hallelujah. Haleluya. Kita bo hingga sini. Motha tangani bagai ayam. Sini pun kalau kami sekolah ini sama, kamu selesai ni naik lagi. Hakim poni ya mulai ke, oh sini pun tanggai sama, kamu selesai ya. So from morning I've been seeing you all. Pukul sini anak orang ni, You have been such a great audience. anak belai ke kaham, namai roh. All of you have been patiently sitting, dancing, singing. Norok musalaikan norok ada kalau beri pengayu. I want to appreciate you all. Anak orang lagi kamu sering nari musuh. I want to come and shake hands to you all. Anak orang
너는 파이에 너는 한바이 나가는 무슨 but I can't come to all. 배와 안다로 줬더니 파이 파이야. So I want all of you to do what I'm doing. 오늘 방이 안다로 너 저도 사람 무슨 파이게 파이게. All means outside, inside. orang 저도 동네로 비시는 동네 가다로 동네 저도. So lift your hands like this. 너는 약디 사디 하이게. Turn your hands like this. 니네 약는 하이게 비우래. Hallelujah. Thank you, Lord. ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னம் உம்முடைய மகிமை இந்த ஆலயத்திலே நிரம்பி இருப்பதற்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த டெடிகேஷன் உம்முடைய வல்லமை வெளிப்பட்டதற்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனையிலே இந்த ஆலய பிரதேசத்தில் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இளம் வாலிப பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். பெரியவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். சகோதர சகோதரிகளுக்காக, ஊழியர்களுக்காக, இந்த இடத்துல பணி செய்கிற மிஷனரிக்காக, அவருடைய ஃபேமிலிக்காக ஜெபிக்கிறோம். நல்ல பிதாவே, ஆமென்.